Ozayam interesting oiba manamuk sida MLA sing punchin kre me tara ka hundoi fauda nova lengak shem gadawi haidana kui sana lepakta dana tana tongan ba kugi pauche sing the headline when yauri masida kugi BJP habidi birengi anti government biren the anti oramba BJP masamak ki MLA sing biren bu yaram daba sing shu yare punchille Kuigi President rules in a town, parting a Gimamanda, Makoi, Lengak Shem Gadawi, I the nose at Tumley. But see, I do the Natalan Hantang, Eprigitan Kungama Pansida, MLA, Makoi Kungama Twina, Sahito Dana, Union Home Minister, the Satana Chero Pishalivani, Prime Minister Gi, Officer Satana, Makoi Home representative than Pishalivani. Was a Nakalam have the PR lakpana phai khalam batagi PR sisu mana nena tabam ta purak pangam drabanina akoi miyam gi mandate ta ID lengak na khoi government of India na mukhalaka dori bani akoi sigi any XYZ A natraga B natraga khalai basida akoi support tawjare aduga hai ba sina akoi lebaki chief minister ma oibada khoi yazarage ha ba warol se hari basida yauri Azasi maksu taseng namak masi tabak oinon thoragadi masi yam phai haba wapamni ozagi motadi kari ma adami kana mamangi question ga ai luruba manipur gi phibam sai ani gi waraba khoi miyam hakar launaraba tanja sida ko bo tu lepsalure ka saluramina government du adum semnaba onabasi moiju thabak silini ko warini moiju ko andagi popular government laiba musung laitaba haiba kano siga manipur gi kano siga akoina observation ama to sangi laidaga na kana ba karino laijaga na kariyo kano adugi phibam bawda laiba manipur miyam gi awabani aibani da tasena democracy se palibak amada ba miyam na khanda mi hubna laibak semnaga miyam nuwa yai thobigi wari masigi socialism ko sigum da democracy yum phomoi bagi wari si mi bagi itihas ni ya wana mi lising lakh kaya sira ka da dictatorial kano administration anarchy ko sigum ba mayam ma koi feudalism ge mayam lan thu ka democracy socialism lak tanai koi laibani madugi fajara pandam mayam do madugi mami do manipur na 1950s dagi election taro lakpasida ko akoi da madugi mami do akoi ta da bagi kan manipur miyam gi experience ni ase akoi thengari je ko akoi maling tamna lakhiba manipur ko 1949 da akoi parsi state da namjal laga thammi do ni kwai handaba tai tare 57 na murangani ko amuk kan handaba union territory gi status da mun lamdaraga thammaga amuk laini ko adagi marak 1960s ki matamda Nagaland ma kari gumi state pithokra matungda thenga miyam gi hewa kha tawka da 1972 da koi state lu ka phangim ni ko adamai tawdana lakpasigi itihas ki kanu sida aikoi da adum handana yengba adagi sakot pagi oina aikoi amatani ko khalla kan da lenga aga akoi aseng ba kanu isa inaun ko ga na khalla ga lenga pagi mami ita tarakta bagi experience ni manipur miyam na akoi lenga si thengna ri base ko hiram khuding makta akoi sakot ba wa bagi thibam akoi thengna ri bani ko adugi example 19 na kai hai 70s gi matam gi nisa gi ipakta akoi mayam ama akoi loisanna ba lakna ba ko piendra ba khola mayam ama lakhiba ko na kaya ama koi siba masa soinai ko and then 19 armed forces special power 1958 lakhiba gi awa sei thing mayam da koi history ko gi manorama gi akan history la sanu rose gi kano lai re adagi hanjaubi gi koi ngase ta ba sanjip bina ko then prabahini phamung nei pasi gi wari sigama mayam se koi kano thengna na lakpa laidana athengna miyam gi hoda kangla ga kon bedi kanonida akoi gi posaksi chap chana pibi raga leibam thokujing mayam sing asi lehalla kanda ikoi gi yamna sengna development approach adagi tasan khumjin bi potu irak lakhida ba hai batare ko sigma mayam sing asi thengara lakpani na koi hoji popular kanoji aina sangli jatai ke sunata ba hoji ta pia lakpi takting mamangi pia di sahi tha hum bhadri dana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯂꯩꯔꯛꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯇꯧꯕꯗꯗꯤ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯈꯣꯡꯆꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗ ꯂꯩꯗꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯠꯅꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯧꯅ ꯂꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯃꯟ ꯀꯣꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯕꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯣꯝꯄꯔꯦꯇꯤꯞ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯁꯥꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯂꯣꯟꯒꯤ ꯏꯔꯤ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯂꯩꯕ ꯂꯦꯟ ꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯔ ꯍꯣꯠꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯂꯦꯟꯂꯣꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯍꯩꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯍꯟꯗꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯍꯩꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯄꯤꯂꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯂꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯨꯡ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯗꯕꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯦꯟꯐꯥꯠꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯋꯥꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯥꯟꯗꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯃꯤꯂꯤꯌꯁ ꯂꯧꯅꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯟ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤ ꯑꯥꯔꯁꯨ ꯏꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯠ ꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯅꯕꯨ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯇꯅ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤ ꯏꯁ ꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯒꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯨꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯕꯠ with consciously about the heritage, about the values of Manipuri society ko masi khare hena kanu tawga sangchalaga sembado madu kanu wensi haiba kanu se masi ai thamge ko